ner mala ke niam te kon ke breaking news lera me bana jeling tuogere wicha ka sa Sudan te ke wut mishanga po kuma sa Sudan entame wuda mo cha to che ka nyam te ke run dang diech ka rodien shwe nyam te ke run dang diech shwe ja ka pin ka bom ka shwe ja nak wuda mo agenda na bana mendana chala da kuma sa Sudan ka dobadan en cha jang ap ka je ka ngwegde du kon shwe linkel mi jiram jadid gore no jin be janwa kana asen ko kien gwaye ka jere ler kana me chala do shawut mishi nyamte ka ki de ko lare gan metot tinyan gan metot mite karun diech no gat metot uh, gan metot mite karun diech karodian no cheje twai ki cheje dom de kon sholo dom de kon sholo no jen cheje kaping ka bom no cagar toro mo mete kurundang de karudien ke nyam toro mo mete kurundang de karudien no chede kaping ka bom an gwasa mo chwe toy ka gan metot ka chwe jen na ka kora wude me jen wude dan en changap ban we won yam ka ler dan lat kon gwasa me an wude mo ki wude me chwale misal sabera busam te karuni jen ngwan wi de otela run dap kada jariya ga mo lede je re wich ka sa Sudan no jen sa Sudanese trader ki ne to kon la jinya gat ka re wi ka nos bar gazal ka wil alon nyama ka je pin ka wil jen cha janga ka dur en che lat ko che nyam te karun dang di ka rodien che jetwach ka chwe jen na ko kore men lu ka longwas me do bada che nyam che jen ka je no ki do bada che ran che twai ka bom ka je en wude shal ke misor saber abusam ko che nyang tot che kep ko bom ka chwe jen ka kore ko lu ko jen ob nyam barach nena run ke ala gab dit me te run jen ngwan ni rew to je ga nyam to te run dang di ka ro gor jen go de yen rodun ke gat kundi yen ka tit kaneten konti la jor na me mi tuok men ku kon lat gwa se me en wude me mi ci gan mete ke rundang die je ka pinyane an na mo le je ne ka pai die ron kin dang ro jen dang ro de ro ka shanga jen dok ka pai die ka ron kin dang ro jen dang ro de ro en gwa se mo shwa je palika ke chwa je yen lo gor ke jen o ba kon ngaje gwa no ngum ci tuok ko en ne ko la luga lat ka so Sudan la jam mo ka gwan mo tot ka kore ba mandan la men nguga jok ba je kulo ngok pin nguga me cha ju lad no tel ngug do dien no cha la ro jen cha ju gwenjen wo ba je ngap ka do bran cha lat ke je ba je kwen ya ka do bran en jabin ke je ka tok English gwa same ko gor jen o de kon ler kon tin la kon ka lingo gwa de ram mo ling to kwai ne bo der je lingo do bran en de je lingo je ka tok English ko ngai kon no en tok cherong ne dial ko la kon ngala kon ka lat ka tok mer gwa same no gor jen o ba je nywa ka ya ka do bran en de lingo je gwa wuda me mi shiri ka me chi ladane ka sha je larno sha ja ngap ko mu so Sudan ban je linkel neme la lere me be ka media ne yin sa Sudan ka do brana shirye ga mo che to ka je gwasa me kaman chalat shawe misal saber abusam jen a South Sudanese trader sentenced to death for the rape and murder of 5 years old girl in Awil Nosran Bargazal. It has been executed. The execution was witnessed by the state governor and the victim family. Gwada ngabyatin ti shemani nene konti ta kanyalte tin gwada dan ngabyatin lo chicken gwada dan ngab ko jetin ano Abu Sam was found guilty on May 1st, 2022 of raping, killing and dumping the body of toddler Abu Glwal in a pit latrine. Jen je gada mo me cheje rap ki cheje kaping wa gwada mo chojo yor ka toilet ano ko don charge bu ko le jek chwe toy ke je ka toilet chwa pon nga ton chwa kulo je ko gwada mo the horrific crime sparked outrage across the country and the trial received widespread attention. Gwade da ne chere mo cha jalat chune ru wan chu kan ngaje no men chala do mo mi je kalong ano sho winen dia chu e nyal. The will court sentenced the 42 years old trader to death by hanging. Will court ki gwada lat ko ngotin chikan mo chikan shu jako ba ngam ni je ka do bran kan lat ka ja. His associate Omer Mohammed Omer received a 5 years prison sentence for harboring Abu Sam.
wa wude me pain chura linga chwali Omer Mohammed cha yen ka rundang di jen tamba te jen ka rundang di jen kana nak wajen o cha wude me michigan motor me te rundi je che je twai ke je ke ko bom ka chu je na ka chu je yang na ka toilet wajen cha je mo ka rundang di te bete re ti jen ka jen ko che wude ma jako te dora ko chen wude mana dora ka che la de je mo che o lat no cha jako jen bete ka rundang di ka ti jen ne me nyu ne dialo ne jin mite karam te do kala de mi je goro je en wo jin bi je kap ki bi je lwe ko ma dong de mi je de la ngenye wo ba ben ka jirun a jen jira madana ba te ka do ba dan chira ma che mi je ma che jelat ma goro de ran de ne de ko na te kel ga je de ka ngajo ka ngada cheng ne me jorane we ka ne dia la kon la so sudanis ko de ka na me de ka ngaje ngu wuda me che mi je ka long shelat an gwa samo cha wuda mo cha yen ka pedang die ko jana wa che wuda me cheje gorno da la do would meteri muchalat. The sentence were upheld by an appeal court in September 2022, and Abu Sam was transferred to Wow Central Prison, a maximum security facility. Wake jeron kin dagro yen dagro wiro kapai bangwan wacho agorno nyinga shaje telem balet keje ko dobe dana shalat keje alo shaye nang ne je reti jendo dien ko chagu jeno jen tele der muchalat. Kan wode latki investigation and it content shuda me che mijek che lat ko da dan isha ram cha gan to cha yo jegre toilet ka ka chwa je tem ka chwa ngaje no cha gatom cha je twai the sentence were appeal che me ka la lo chwa je pelen or ke cha yo niam ko dob dan ba lukulo lukje on Wednesday, Northern Barghazal Governor Simon Ober Mawut announced that Abu Sam was executed by hanging at 2 p.m. in Wow Central Prison. Wachwa kachenga dok no an chenga dok mo jen chenga danan chi cha chu lana jeno mi mo e wale an chenga dok chala do cha wude me cha jangap no ka wow no Governor Simon Ober jeramadana lana mo Simon Ober Mawut chu lana no Abu Sam cha jangap ka taro PM re wika wow Central Prison. The execution was carried out in the presence of the governor, the victim, parent, prison official, and judicial representative. Gwadna gitanoni, tishi manatin, katakumitin, la needed content chanyadian, chanaka chaja twach, tigatin and guasamo, chawudamo, chuaishu, ngap, nikajan guasmo. The family of our book. Okay. Governor Mawood stated that justice has been served for the soul of our innocent angel Abuglual. This demonstrates that our laws are supreme. I witnessed the execution performed by two judges, bringing the case to a final conclusion. And Ramadan le Governor Mawood re wichin winami ka wila jani chilo de te the lungu ko cha ngot cha lat gwasdian ko cha wudu me cha ngap ngap ke je ka dur ene ko na ngap wudu me awati jilong ni ke jingona dangro tin konten kwa ladda me la let na ke wude me ko chaja ngap wa tigitin wo cha ngot cha galat gosdien ajen do bran cha wude me chaja na kaje chala do the family of Abuglual expressed gratitude to the governor for his effort ensuring justice was served. A prosecution lawyer who attended the execution confirmed the event, saying the judgment followed the correct legal. Name kene name chawo dor mo gwa chaje la let ko do bran ke lat keje do ko la no neme beje long no dong de rande jangap do no jen chalan mi jek chalat how do you judge it gwiji edi yene di ala kon gwich ka wude me shanga be ke singdar ko jen chagan mo tot che nak cha ju ngam ne je ko lat ke ngot lat ke je gwasdien gwaye jen dan gorde nya ye kel en biat ke mal bye bye.